Da li se isplati da posjetite zimsku bajku? Uglavnom, moj vlog počinje u biblioteci. Krenuo sam u biblioteku jer sam shvatio da mi jako prija tišina i da sam sam sa sobom. Uglavnom, ovde počinjem da učim i onda sam došao ovde u ovaj bife. Uzeo sam kafu i uzeo sam Volt i naručio veganske lazanje. Iskreno, u posljednje vreme mi veganska hrana jako prija jer se ne osjećam loše u smislu da mi je hrana teška ili da posle nemam energiju. Evo ovdje imate da vidite sastav. Posle toga sam otišao u Knez. Jako mi je bilo čudno što je bio prazan, što nije bilo ljudi. Onda sam došao u svoju ordinaciju gdje smo poklanjali jednu Oral-B električnu četkicu. Imate giveaway na Vunjak Dental profilu. Ovdje sam došao u Vulevu na kolač. Nije mi se sviđa, u galeriji bila tolika gužva. A onda sam se našao sa drugaricom i rekla mi je da joj pričuvam psa i onda smo stigli u zimsku bajku. Sad, da li se isplati ukoliko dolazite sa porodicom ili momak devojka, sigurno će vam se